moram da kažem da je taj projekat vrlo slično, onda govoreno o istorijskim iskustvima, ali vrlo slično onome što smo mi već svi doživjeli u zadnjih 10-15 godina sa takozvanim crnogorskim projektom, sa crnogorskom državom, sa crnogorskom nacijom. Dakle, sve se tu ponavlja na isti način. Stvara se nekakav identitet, stvara se nekakva posebna elita. Imate tu priču o tome kako Srbija nekoga eksploatiše, imate priču o tome kako Srbija nekome ne da da uđe u Evropu. Imate, dakle, stvaranje nekakvog identiteta, za sada je ovde nekakav regionalni identitet, koji je, kao po ovom modelu montenegrijskog identiteta, zapravo antisrpski identitet. Vi ste nekada u Crnoj Gori imali ljudi koji su se, ne samo ljude, nego i vlast, bar govorimo o prethodne 90. godine, koji su jašnjavali da imaju zapravo dvojni identitet, crnogorsko-srpski. Dakle, to je bio i crnogorski i srpski identitet. A onda, od 97. godine pa nadalje, kada je tamošnja vlast rešila da odvoji Crnu Goru od Srbije, vi ste imali stvaranje crnogorskog, montenegrijskog identiteta, koji je zapravo antisrpski, antisrbijanski, antisrpski identitet. On je stvaran, dakle, kroz, ne samo povlačenje svih mogućih razlika u odnosu na Srbiju, jedna od tih razlika, recimo, jeste i latinica. U Crnoj Gori od 1997. godine su na svim državnim i drugim medijima i latinica zapravo jedino pismo. Danas u Crnoj Gori bi ćirilicu možete vidjeti jedino nažalost, na grobima i u nekim crkvenim novinama.